Warang kali warang. Ini yang kota sairing ratu. Dano pingan, ngadak pingani kemari kanang guru, ngadak pingani kalian petang. Mai saudano, kamu nyai ngangin itu nyai tadi lihat selom. Ya putih. Udah lihat putih. Leh pengertian Yoni Melaka. Larung pingani kau. Nggak ditiara tuh. Nanti aja mujung kemari kanang gitu. Mujung pingani kemari kanang dan gitu. Menadi pingani kalian apa? Ini heratu. Aduh, nileno puyo ingat. Wang siron anakku dia ratu mangat. Mujung pingani kemari kanang pasti bu. Menadi pingani keliak pisau. Nah, nileno kamu nyingau itu yang kewisesannya tadi lihat kuning. Antian uang di dalam nampingan itu. Antian jemujung pingani kemari kanang utara. Menadi pingani keliak hilang. Nah, nileno kamu nyingajana itu nyene yang kewisesannya tadi lihat selom. Menjuarakan sahanani kanang kawisesan tuh. Menadi pingani keliak. Mengendau, mentunggul, membajang rom-rom. Memali-mali, memancing-mancing. Remomong, membuara. Antian sirohipun tomoy pareyo mari kanang mati. Sani makin paling ucukor ratu yang tengah dado sepanjang durdo. Jangan metemahi kanang panco durdo nasan ruane. Video. Wadur kalikum lah enak aksahanani kanang sanakmu sedaya
Akadiang paran pingan itu warah kedalawan sino kakang. Andian luwir makan ori sojo. Kiro pingan itu andian sino kakang bok di prayo aluku berikanang kedakwang. Kiro. Meligih pada becik pembanti meligih sampun wenan pecalang duwe sanengan meligih ada sami boleh nonton. Sinambura Suryadi tiang Gusti tiang magasami pikali pada kesami pada sinami boleh nonton
jeronan watangan ledang pisan maliki ada antar kembar gitu. Tuh Dewa Ratu, kini bos aja gumi jani gulubuk kering agung tuh. Jani sepanan oleh sepanan supo tuh. Ini nyamu berayo supo. Nang mai. Pakan dini mai dini kan. Protekin layon nih. Mai. Waduh, Dewa Ratu agung. Aing dadanen di tiang sinarang sami semeton di tiang sane nentan medue amongan katur melingih rien. Sane nentan medue amongan katuran melingih. Rian tukan iki wantah budaya iraga. Mangkin iraga nuena iraga sane trepti. Aing semeton di tiang anggo taksu dalam taruh poleng balik katur melingih rien mangdo jimar antuk ngaksi kewentanan budaya iraga puniki. Eteh penyusang duwene katurut mungkin dengan tandumun eteh. Wow. Katuren semeton taksu dalam katur melinggih rien riantukan jaga pacang wentan upo karo penyusang watang duwene.
sedang gendera sang pejaringan noning sase yang siwa guru durga sang lampus makan laka sunia daging titiang mapi dawet majang ring semeton titiang sinarang sami presida ugi nonton ring wong ini puniki banget titiang ngelungsur mangden enten ke siar langsung niki lewat HP utawi jadi keser puniki ke media sosial kali bisa mawani titiang majang ring semeton titiang sareng sami presida ugi nonton ring wong ini puniki inggian kegiatan ring wong ini puniki mangden enten keser ring media sosial sapunika atur titiang mungguing nguratian idedane titiang ngatur langsung semua boka sang pada darpana agung sang yang
matur samat sango pejah sango istri wanareng guru Yang Wisnu kalpa Guru yang Brahma yang Siwa Polaka yang Asturi Saras Wati
Inggih matusuk semua titiang ring semeton titiang iki pemekas nyane wenten riki ring nusa. Pinih rien titiang Nunas Agung Reno Sinampura. Indik kewentanan titiang ngiring semeton titiang iriki ring nusa. Megadang nyih nang sane kebos subakti majang reng linggih itu susunan agung sane mo prolinggo linggih riki ring kayangan jagat dalam pet pemekas nyane titiang jago pacang matur piuning asebit sari. Inik sekawentanan penyalon arang puniki kangkat tunas titiang mangdaning idedane angandane sang paraga pandita sang pinandita dane jero mangku sareng sami semeton titiang paro balian sane sampun saket-saket tangkil riki nyinang bakti titiang Nunas Agung Reno Sinampura lan titiang Nunas sane mangkin Nunas galah jago pacang matur. Matur piuning indek kewentanan penyalon arangan puniki mangdane niraga nenten salit arso ilingan. Mangdane iraga nenten salit arso indek kewentanan sosolahan penyalon arangan. Ilingan nika mangdo nenten salit arso. Rit jero ning sosolahan penyalon arangan puniki kewenanganipun mangkin aturin titiang. Kewenangan rikalaning wenten sesolahan penyalon arangan medaging sanggah cucuk sampun. Medaging gedang renteng sampun. Medaging pengerehan sampun. Medaging sane nonton sampun. Medaging watangan mata boyo watangan asli niki watah watangan boyo watangan ilingan yen watangan jeung pragat malih bos di semua mah tanam pragat yen niki watah watangan bangke-bangkean boyo bangke dados medaging watangan. Do tujuannya ne wenten sesolahan penyalon arangan. Kedaging watangan puniki wantah suksemanipun mono brata. Nyomiang satripu renganggo sarira. Boyo ngical nge eling kan. Niki wantah nyomiang satripu. Majalan untuk rasa bakti. Boyo maju-maju men puniki kewenten penyalon arang medaging watangan boyo kadi sapunika niki wantah ponyomyong nyomo sat makaning sang Pancama Buddha niko sane kosomyang mangdada-dada sat guna maguna kaukas. Niki watangan titiang niki boyo watangan hipnotis tan wenten hipnotis niki malebos aturin titiang ide dane jero mangku malen watangan titiang puniki yen sampun ide suweso susuwunan titiang niki pasti ke majanten raso wenten malebos titiang kengaturin ide dane sang maraga pawikan sane sampun nonton iki dados balin watangan titiang puniki dingin nyem panas anget napi mebu ngalit mangkin ngiring sampun nguluk-nguluk ngiring pasaja atur ning dadane pasaja atur bakti ring susunan iraga riki napi malih mangkin gumi grubuk agung puniki
Ngiring sinarang sami sampun salit arsa malih mangiring ngeras titi dasar ban nunas icau nunas gede ngiring pegede pekenyum misarang sami. Nabi malih ditiang ngiring riki. Semetuan ditiang saking Yayasan Darmo Santi Wiseso. Ngiring minakadi ditiang taruh poleng Bali itu. Dalar taksu dalam lan para kru sarang sami anggo penabuh saking jagat Bali. Wet sangkaning bakten ditiang sarang sami diki. Gumanti presida ditiang kebicanggalah ngayah rengajang idadane ngayah rengajang sesuonan ditiang. Munawi wenten sane arso. Sane arso jago pacang metetegar dados aturin titiang mangkin. Yen kayun metetegar sampunan nengo-nengo kayun metetegar. Tapi malih anggo pengayah akeh wikan-wikan iki. Yen kayun metetegar ngiring kemohon uas mata tegar ngiring mah semeton malih. Ngiring menyamo malih. Ngiring mau berayo malih. Tu tujuan di tiang riki boyo baca centok boyo kadi asa punika utak kawen. Rauh di tiang wiki wantah ngerah ketat. Mangda gumanti presida matungil ragamo gamo Hindu Bali. Mapan wenten budaya kadaya sepuniki niki ada niki wantah budaya Bali. Sampun mau hore-hore mangken. Yen mau hore-hore surya uwo rago to ayen subuh surya uwo barago benyah-benyah ladah rago turu Bali. Maring yen sampun matangilan kedat, yen sampun kedat lan mejalan. Ngiring sikian pikayun. Diolas tiang nasi jauh sampun mau hore-hore bien. Kadi atur di tiang wawu. Dados yen mata tegar. Di tiang itaru poleng dados hangien bantang mata tegar dados. Kemohon nunjuk lungsur di tiang gus mata tegar ngiring menyamo bien gitu. Yen tan presiden dados niki belen di tiang dados mangku suci yang bantang tetegar dados. Iya den di tiang taksu Bali, taksu dalam dados. Kemohon niko tunasi tiang ngiring menyamo wo sepun niko ketan. Di tiang aturan kalah makin. Yen kekayun mata tegar dados. Apa je rangsuk kan? Apa je bisa itu. Coba jani cep tuh. Yen cara main bola pimpong kan jalan main bola pimpong jani malu jak taruh poleng gitu. Yen cara mau judi yen cara melekas lan melekas malu pok pangado rasa tuh. Pangsing bocor rago nyamat rago mau Bali mau gamo rasa tuh. Yen sayu akti kayun menyamo sarang titiang ngiring mangkin rakat malih atur di titiang kalah ados kumanti yen nyereneng tiang mangkin tiang akan mekemit riki tigang rahino nasi nampuro ring idodane terus nasi hijau padam bos lampu duwe ne apaan wenten kerima-kerimi di tiang tenuning kangin kau cian kaden kangin cian kaden kau tiang tenuning kemak-kemik matagan ya naga nawang taruh poleng pangsekan nawang taruh poleng ne bataruh poleng ne tuh uwit di uling penyaitan dan pasah uwit di tiang ngasih cow padam jebos lekteng dikir ngajang
Yen kadi mesin diesel sampun panas ya di samping tiang gitu. Bang masih kalah malu tuh. Kalau sototon pangyak menyamu bin gitu. Yeh durus. Yen jago metetekar. Ngajak itaru poleng durus makin tadi tiang aturun gala. Jadi bejo nyaut munin tiang ke walau rasang yang itu binjap dong. Jok maku jadi tuh yang sing 4 bol itu maku. Sane Papa Detis, sane Syekh Widi, wentan sampun rasa kemon tunas tiang Mang Dani ngaku. Boyo ngaku ngangkan rago bisa ngeliat boyo kade sapunika kayun tiang. Kudia ngaku nak bisa ngeliat. Sing ado nak bisa ngeliat tuh ngaku. Yang bangkian balian mirip liu tuh. Mana ninentan suwe niki. Talor wetan tidiang micang galah male bos. Sedurung jago pacang tidiang nangiang niki watang-watang ruwene. Male bos ngiring riko wawahan male pisan. Apaan kimut. Jejah kone ya mai do. Boya jadi di tengah tiang do. Jejah kone do. Apa jejah? Balian liu didi gitu. Iring idadane sarang sami makueh titiang matur pasti ke makueh hiwang titiang kemauan dasar titiang wantah bakti iring idadane sarang sami taler sesuwunan titiang riki sane mau perlingga-linggih ring dalam penataran pet taler ring desa pusah dalam sejebak jagat nusa niko sane iring titiang inggih iring kawitin malih niko malih jebos ring posisi jago pacang jantos titiang kawintanan nangeang watangan dados idadane semeton anggo pemangku sareng sami dados balin-balin watangan titiang mangkin ketut bukaan terus nggih suksema om santi 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 om. Ulah ganjir Rarisa. Juru garap di tiang Rarisa. Reng juru garap niki, tukang garap. Meriki. Reng alih-alih titiang reng Yayasan Dharma Santi Desa Degles. Reng taruh poleng laler. Mantan suwe, Gles. Kembali di tempat Sanewau